og gabi lami kay gilong ag mother. Dagko kayo. Labo pa kay tanan, labo pa nimo. Labo kayo. Hi guys, mang snacks ta og gabi guys. Lami jud kayo as in o dagko pa kayo oh. Mo ni among snacks diri sa bukid gilong ag ni mama karon nya inon. Amo ara ni siyang gipabuknaw kay karon di may mainitan. Labo pa kaayo oh. Mo ni iyahan ning gabi diri sa dul sa balay. So iyang gikalot kay dagko naman. So ato na sula og bulad. Bulad suka sili. Bulad guys. Mga unta gabi ug bulad. Yeah. Kami kayo? Wala pa mas mama naghipo sa kanang kahoy binugang papa kay nagkaulanon na po diri sa bukid. To ang panitan. Kinahanglan jud siya bagkaon og panit kay aron dita makakaog panit kanang unod nga kanang naag jud sa tunga ba lami kay ni. Pre buyag. Yummy. Yummy yummy. Tuming tarungon og panit kay. You know na unsay resulta og gitarong og panit ang gabi. Ma! Lapas mama. Nalingaw og tabi og si papa dito sa gawas kay naghipo sa kahoy nga binugha. Suka. Tusluan sa bulad. Plus gabi. Agoy. Ma! Dali na! Mahurot rin ako. Gani, dali na! Okay. Tunog. Dali na! Oh, sanay. Panitin na mo. Tadi ada gusto mo. Ano? Kali. Kari ko, labo. Pares po naman. Basta na pa na. Hotel. Ayan guys, human namig kaon og gabi si mama og nagluyan ako diri kay busog na. Daghan kayong salamat na busog ni sa among snacks. Hi. Please don't forget to subscribe my channel guys. Miss Goring. Daghan salamat. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. Subscribe.